Урматтуу мусулман бирдиги, биздин азыр коомдо бир терс туура эмес көрүнүш. Коомго келген бир бале десек болот. Ал эмне? Түнгү саат 1-2 уйкусуз жүрө беребиз. Allah bergen vakitni tekke getiremiz. Kebir adamlar değil mi? Köpçülüğü. Emin boptur, urmatı musulman bir durgan. Adamlar buğa yürönüp kaldı. Tüngü saat 1-2 köçelerine çıksan, teyaka maşine, biyaka maşine, keşinde de tünü de propka kebircerler. Alar gayet, kuptandan kıyın uktavaysın mı desin? Senin bunda cindi öyleydi. Ne de otasın deydi. Boptur, alar tününü urmatı musulman bir emnemen arayıp bolu otar. Kuptandan keyin 11, 12, 1-2'ye çeyin. Kanu qalilan minel leyli ma yahcaun. Sahabalar alar tündösü biraz ile uktaşatılı. Ve bil asharihum yastaghfirun. Tangda turup alıp Kudaydan istiğfar soraydı. Tünü meni namaz okuydular. Bizdin tünde jürgenler uşunday kılıp atabu. Uykunu taşlap ibadat kılıp atabu. Alardın jambaşları özleri jata turgan jerden kaçıp tatadav junuhum anil madha yad'una rabbahum. Rabbisine dua kılıp jalbarat, havfen ve teman. Kudaydan azabından korkut, rahmatını ümit kılat. Ve mimma razaqnahum yunfiqun. Ertemenen turup Kuday bergen nerseni kayrımdılık kılatlar. Bizdikiler uşantıp uykudan turup alıp korkup atabu. Tuş kelgen saytlarda, tuş kelgen seriallarda, tuş kelgen muzikalarda, tuş kelgen kafelerde, keçelerde nemen tünde ötközüp atabız? Allah Teala tünde suragan bar mı suraganını bereyin. Dua kılgan bar mı duasına cevap bereyin. Keçirim suragan bar mı keçireyin dep Allah Teala kayırılgan kezde en berekeli kezde bizdikiler birösü biymenen, birösü bir kışıkta taksisi menen, birösü saunada, birösü kafede, birösü tünkü kulüpta ne kılıp atabız? Ana ne bereke surayбыз? Emne üçün үй бүлөдө бактылуу жок? Бирок ошо көпчүлүк уктабагындар, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага каршы жараткан Аллах Таала рахмат назарын жаадырган кезде Аллага каршы ичимдик менен, бий менен, башка менен, ыр менен. Бул биздин коомдогу түндөгү көчөдө жүрүү өтө коомго, элге, үммөткө зыян бере турган көрүнүш. Eң жаманы түнү менен саат 1-де келип жатсаң, бамдатка турасыңбы? 4-те өлдө турбайсың өзүң. Кулагыңа келип, кулагың шайтан унитазы, шайтан сыйып коет.